Oshimagiza Mana tukwigine ibiremwa n'ibikuyage isi yose itayaye abamarayika baririmbe abaserafi ntibacuraranga kabera n'abatugumirize tukuninoze tuguhimuntu uri Mana yo gushimagizwa ewe Mana waremye byose nyitabirira nshuti tugiriye Kristo iyo tudodoye mu ijuru tuca tugaruka tukibutsa mu mitima yacu ko Imana icizi ikabyagira muri twebwe ikibanira natwe kugira ngo idutere iteka kandi dutetere amakuba y'ubwoko bwose aho rero niho tugera tukavuga ngo aho wadukuye twongera tugasubira tukavuga kuka ariko wabishatse Mana washatse ko tuba urakani natwe tugire Kristo umva wihebye no basivuga ngo kandi ujumba hafi ngo umumburize nzokomeza ngushimire niwe wundagira ukamenyera ibikwiye twaje Mana yacu tuje kugusenga twese abana bawe tuje kugushimira Papa nitwe duherutse kugusaba ngo uduhe amahoro uturindire ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none mbyeyi twaje twe kugira ngo twe n'abacu tugushimire urakarama waturinze kubabara tuje kugusenga waturinze gukenyuka tuje kugushimira waturinze uruhombo tuje kugushimira wadukijije ubugwayi bwinshi tuje kugushimira nitwe duherutse kugusaba ngo uduhe amahoro uturindire ubuzima Papa warabiduhaye urabyuzuza none mbyeyi twaje twe kugira ngo twe n'abacu tugushimire cyane urakarama nta mpamvu yo kwiheba nta mpamvu yo kubivamo nta mpamvu yo kutawakumva none mbabwire gute ubu ngubu muri kwitwaza ngo mugwaye imigongo hari abandi batigeze bumva igisoka mu mugongo hari abandi batigeze bumva igicumita ku mugongo ngubu bari ahantu batihindukiza ngubu bari ahantu batatwenga ngubu bari ahantu batumva bari ahantu bakanyishwa abandi bari ahantu batazongera gupfa bari ahandi n'ugukunda atagwerekezanya bari ahandi n'uwakubyaye atagwerekezanya ashobora kukuririra mugabo ugira uti korokera y'amahamba nati umubabaro ukabura henzaho nyene kuko abonye ko bidashoboka none nshuti zanje none mwana w'Imana bashingana yo bapfaso basore mwe namwe bigere kugifise umwuka wabaze ndagusabye ubwira umutima wawe uti humura mutima wanjye ibitarabashoboka Uwiteka arabishoboye kandi ko Imana yabidusezeraniye mu mwanya washize mu izamu rya gatanu twaganiriye ku kikundoto ariko nabaye ijambo ry'Ubutware rivuga ngo ntukemere kubika umubabaro mu mutima wawe mubabaro urica sengera mu itegeko ry'umukama usengera mu ijambo ry'umukama uhagarare amasezerano
y'Imana. Nuburi kurasenga ubwira Imana uti Mana ya Isirayeli, niko Yabesi yavuze, nuko arazi ko ari izindi Mana. Ukakogwa n'isoni zo kuvuga ngo Mana ya Isirayeli. Se umwami wacu Yesu Kristo. Nukakogwa n'isoni. Yarazi ko ari izindi Mana zidatanga ubutabazi, zidatanga ubushobozi. Imana nuyibwira uti waravuze uti nanje ngize nanje ndi uri Imana yanje, ndi umwana wawe, uri umubyeyi wanje, ndi kibondo cyawe, uri umwami wanje, ndi umuntu wawe. Imana yamva ti waravuze ko uzonka izi ngwara, irabikora. Waravuze ko uzoneturura, irabikora. Reka kwiyica. Imana yaravuze rimwe, uzokumva kabiri azotabagwa gatatu. Ndabyemera. Isi yuzuye ibiteye ubwoba byinshi n'ibiduca intege, umwijima utuma tutabona hajya imbere iyo tuja. Nubwo bimeze bityo nzi neza jewe icyo Imana yamvuze ko, kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Jewe nawe reka nivuge, nawe niwivuge. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Ibyo yavuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri jewe. Imana niyo ifise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Mu nkundire tuganire ku ndoto. Turaje mu mwanya dusenga, ariko amaraso ya Kristo nadutwikire muri uyu mwanya, ataramura amashinga y'ubwoko bwose. Mutima w'Imana zebe kuri twebwe, inganji y'Imana yamamare mu mitima yacu, ubugome bwa data utahire mu ruhanga rwacu mu izina rya Yesu Kristo. Mutima w'Imana abe muri twebwe ubu mu myaka yose, tugabe kandi tuganze, kuko turabo kugabisi no kuyiganza, kandi tukabikora mu izina rya Yesu Kristo, tukabibyaza umusaruro nk'abana b'Imana. Amen. Mukristo aravuga ngo, Shalom mama Anita, ndotorera ndarushe, nguma ndota umwana wanje namubuze ari mu bandi bana, nkamurondera bakamubura. Ubuhoho ndose mbaza umuntu ngo blessing wanje ejo yaratasha avuye ku ishuri, nari nabyibagiye, none ndarushe ndotorera wo mukoze cyane. Hoya agufise yega uruhijwe no kutamenya indoto yawe cyizigura. Umwana wawe mufate nk'irigi, ni umwana w'umunyamasezerano, kandi umwana w'umunyamasezerano kesha arangirika. Nico gituma Imana yagiye gutanga ikimenyetso kuri Yokabedi nande na Muramu, ababyeyi ba Musaroni na Miriyamu na Herinyo, ababyeyi ba Aroni, Miriyamu na Musa, canke Aroni, Musa, Miriyamu, Aroni. Bwana bene Levi, uko bari abantu bafise ikimenyetso cy'ubudahangarwa guhera ku ca 10 Burayimu yahaye nde Melkisedeki, umwami w'Isalem, umwami w'amahoro. Vuga ni umwana w'amasezerano, ni umwana w'ikimazi. Ubundi tuvuga ngo w'ikimazi mu byumva mu buryo bw'ikirundi, kwera batanga kwimazi cikini, ariko no mu isi y'ubwami bw'ijuru, no kuvuga no mu by'ubwami bw'ijuru, no kuvuga mu isi y'imwe mu nzinza basa. Siko naho buri ikimazi kiravugwa kandi kiraba. Vuga nuwo nitore, nuwo nisigiye kuro cyari kimazi. Ubundi ni ncungu y'umunyisirayeli mu buja bwa Babiloni. Musa murabona ko ari watangwe kugeragezwa.
arangirizwa aragirana bo abana bose bariko barakora muri ico gihe nukuvuga kuba yari gukina ari mu bandi bana sindoto mwibuka Yesu Kristo basi nani muzi ko Bikira Mariya na Yosefu bahangayitse barondera Yesu Kristo nica kimenyetso ca mbere caberetse yuko Kristo ataje gukorera mu mubiri nkuko nabo bakorera mu mubiri bo barahangayitse bamurondera kuko mugane babwiye ati baramubwira ati sana nyako bariko barakorondera ati data na mama nabagirane nabumva ibyo ndiko ndigisha nabo ba iki kandi kubyukuri bari ntungane baraberana zari ntungane z'umukama mugaravuze ati data na mama nimwebwe muriko murakiriza inyigisho mukazumva abasigaye bari mu mugambi w'Imana tekana njyari kwene ko yigisha Bikira Mariya na Yosefu bo bari bazi samwa giwe ryonyene yanyigisho kuri sibyo nubara kumusanga ariko akina n'abandi bana nikimenyetso cyuko afise indi mbaraga uko wipfuza ko abasikategerezwa ko we wari wipfuza ko bari muri berson wari wipfuza ko bari mu mugongo w'umuyaya wari wipfuza ko bari mu gitanda wari wipfuza ko bari kuri dessin anime mugafise yindi mbaraga afise ubundi bushobozi afise ubundi butware ngo ari cyakuvunya umutima ngo ari kubaza umuntu ati na blessing wanje uyitwa n'izina ryiza mihezagira rero abarundi rero mukwita amazina arigenda mu deko kazabanga ngo muhezagiro blessing bosu mugabo ari hano nayibonye gasanga mu umwana tujeje izina bo it's okay kuko izina n'izina likora ico ryatumwe gukora itonchori wari mwise wumva ufise umwuka w'Imana ko warakazina keza bizomubera uko nyene mugabo utazi ico risigura keshi umwana ntarizira acamera nka Yahabesi wenyene uko akura nikagikuzako iyo ahubwo ikibi ntihagira imwita nyene uritongere ku kindi kintu mugabo wari mwise kora kutamenya kuko wumva ko kavuga neza Imana igere guhora icyo utazi cemera nka Yahabesi ingoma wa mbere kigabane ca 4 umurongo w'9 aragikuza ko wenyene kuko rice rimuremera ukutamenya ko abyeyi bacu nitukuzira cyane tukuzira kubera kutisobanukirwa kwacu bora uvuga rero umwana ngucubaza ngo mbese mwomenya blessing yavuye ku ishuri ngo nari nabyibagiye kuba wabyibagiye no kuvuga iki ntabwo ari ngombwa ngo umuhoze ku mutima ubundi Bibiliya avuga ngo Imana niyibyara narabwiye umwana nazokwigera kunaniza kora kugwa ruhande kuko Imana nizokuziza umwana w'inago ndwarigiye kizobari gisokoro ahubwo Imana ubundi ya Imana yo kujijija ubwana ubutagondwa bw'umwana hari kosa Nowa Imana ntiyari gusubira ngo mwirate mu buhanuzi muzosome Ezekiel 14 mugabo rero ikintu kimwe we kora kugwa uruhande ica n'ikimenyetso cyuko nubwirizwa ko uba muri gahunda z'umwana ngo muri gahunda zawe we kora kugwa uruhande umurere nk'umwana muri kigiye umenyesha Imana mutware kwishura umugaburire umwambike umusengere ugire ibisigaye ureke kumoza ku mutima kuko n'umuhoza ku mutima bishobora kumwicara abana benshi batanzwe bimazi kubera ababyeyi bawe kirorogo cy'ababyeyi bawe basanga umwana kantu nakamwe n'umukozi yamushize mu mbeho ya mama upira w'imbeho ugakwa kumumomora hari gihe nasanze abakozi ari baturera abana twe tutazi kurera kubera inzara wagize amakuba wagize ukabikora ku mwana umukozi akamuguforomera kandi Pawulo yabivuze neza ngo abakozi niyavuze ngo ababyeyi uyukira umwana nikuvuga rero nikirorogwe ni muwe niki harigere babishingiye kubikomere zininda zakorotse ko bandi batabyaye ko avutse aragahungu mu bakobwa benshi uko umuvyaye umubabariye ko wateje gusama inda yiwe ibintu nk'ivyo mugabe Imana ndibikunda kuko yoyo ikorera ku gihe we ni ubona ko wateje kubyara ni ubona ko wabyaka buto kamwe mugabo Imana n'abakobwa bakeneye ko rakobwa baserufu ati murazi byo bakoze burya na Pawulo ubuhanuzi bwe ni yabuhawe n'umuntu w'umugabo barabakobwa b'umugabo w'umuhanuzi icyo rero muze mukimenya ba Esther burya Morodekayi diri yiwe ni yari gukunda wabyumvise yateka nawe ufise umwana ukwiye gukorera ko umugisha nufise umwana ukwiye kugirane nufise umwana ukwiye guhoza mu bishobisho kuko umwana ukomoza mu bishobisho kesho akumwicira wonyene uri mu bizavuga ngo mwaramutse mutumwa wa Kristo ndashaka umfashe indoto narose mbona nagiye ku ishure nkabona ndi hajya mu gitongo ya kabiri narahakoze hano narahigishije ngiye mu Kristo aziko ndahazi nsanga bavuye ku idarapo ngoca ndabura ishure ninjiramwo ngo ndabaza ni munyereke muri 6e B ubundi munyeshure acha wati ngubu nga 6e B uyizanye musi mu kico kibagisigora ni umuntu bukomotse mu mbabazi ni kuvuga ubwa mbere byarase mu muwe na ubumuntu nikuvuga rero ubumuntu buzima nkuko wabura umuntu yangiritse haba munyumukazi ukihuza n'Imana ukavuga uti jewe nari narose amafaranga nari nabayiki sinakurikiza amategeko yawe sinagiriki none ubundaje sinzongera kukuryajyanya nanje maratrapaje nanje ngirira neza ibyo natwawe n'inziga byose ubingarurire
ibyo n'ubumuntu mwiratrapaje ahubwo mbere ntiwabyigishijwe cyangwa warabyumvise ubirenza kuri uruhu rw'amaso ubu rero ujuje ijambo ryawe ryarambakuye jewe mva mu micyamo ngonzi wawe tibanire none mana yanjye sabwe ndarengutse ryo narakubonye numva ndaremye jewe kujya kumwana iyabonye umubyeyi none mana yanje ubu ndahimbawe icyo ngusabye nguzumfashemwo nuko no kwama ndumukunzi wawe pampe niho mbyeyi yanjye nzopfa nk'iruwawe sabwe mukamandaje ndarengutse ngeziyeko fasha ngukunde rwose niho nakwitura ubudakisubira ko ariko Mana uturyoshe ubuzima uturyoshe ubuzima bukaryoha ni ukuvuga n'indirimbo nka Pawulo yari kuvuga ko Pawulo yari umugabo w'umuenjeniyeri yari umugabo akomeye ariko Pawulo umwuka w'idini ni wamwemereye yuko amenya ukuri kw'ijambo ry'Imana arica abatumwa ba Kristo kandi nawe ari umukristo mwishatse ko rumva amaze guhaguruka nawe yavuze ati simwe mwanyimitse nzobaho umugongo mutanyemereye munyemereye tuzojana nawe Petero ngo asigara mbwa ati Pawulo tujya inama wowe kenda wigishe bariya bapagani uzura basaba amaturo ucuzana ukaburira umunyisi iryo jambo ry'Imana narisohera bwana ariko Mana nyitorera nanjye ngira uwawe ibyo biherera Imana irabiduha kandi ikabiduha twabanje gukubitika yakoda gusigura 6e B Ichimana guhaye mu ndoto gitandukanye na 5e B gitandukanye na 8e B ubuhigo bwa kabiri zamuza mu ijwi ry'ubuhanuzi ngundi munyeshuri mugabo urumva wasanze bagiye kuduza idrapo mugabo humure turaje twumva indoto yawe ngundi munyeshure aca hanyereka ndahabona n'umwigisha mbona yatanguye kwigisha ngo njambaza guca muri toilette inyuma yo kuva muri toilette sinabonye ko nagiye kwinjira muri iryo shuri naciye nibona ndiko ndoza ibirahuri iyi ndoto iyo bivuga ikiga mwigisha mwiza mbaye ndakenguruka kusobanura muzako umva wacu usanga uri mu kazi aho kwibona uri mu ishuri kandi wagiye ufite gahunda yo kwiga buriya rero iyi ndoto ikwere kuri kwishura simisi yose ari gisuzuguro cyangwa ari uzengerezi cyangwa ari usubiza inyuma no kuko ubundi iyo wibonye wasubiye kwishura n'ubona icyo wakoze kwishura n'uruzererezi mugabe iyo wibonye uri kuriga ukabona uri gukora ikibazo iyo ubonye uri kuriga uba uri mu gihe cyawe cyo gupimwa cyo gushyirwa ku munzani biravuga ngo mene teke ufarishe mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli sibyo uwo mugabo niyaraye bumedi bwaraye bwizene bumwatse intwaro bwaraye kubera ni ubumedi buriya n'ubuperesi ubumedi n'ubuperesi bwinjiye mu ntwaro ya Babiloni kuri Bartisheze umuhungu wa Nebukadinezari icyo kitiwe ndaje nakubwire gatoya sibyo nukuvuga rero kwishure uburi kuriga iyo wibonye uri gukora ikibazo ubundi ndo turiga ugakora ikibazo ahamukungurutwa iyo wibonye uri kurakora ikibazo Imana ibirikira gupima iyo wibonye uri kwishura Imana ibirikira kugeza kandi sibyo hanyuma iyo wibonye rero irikira kugeza cyangwa irikira gupima birasigurike ukoze ikibazo ukabona amanota warose ari hejuru ya 50% prix de la moitié kiba ari kimenyetso cy'uko ugiye kuva mu bigeragezo byawe cyangwa Imana ikabikoreka mu bundi buryo ukibona ku musozi ukibona iki ukibona uri ku mumuduga ukibona iki sibyo mugabo rero wangu wasanze bagiye kuduza idrapo n'umwigisha yigisha iyo shuri kandi ishuri ni wari uritse bagiye kuduza idrapo ikimenyetso cy'uko isahigetse Imana yari yagiye kuvuza inkengero ubundi babakobwa ngo bamwe ngo bari bafise amatara n'amavuta abandi bafise amatara gusa atamavuta bafise ni kuvuga kubura umuco kubura umunyedini mugabo atabyamwa wamye wabyumvise atabyamwa wamye niho ngo umugeni
umugeni yaza ari mwijoro umukwe yaza ari mwijoro ngo mungu yo ngo reka tuje kuraba ni kuvuga ni wari wisuganije ni wari uzi adresse y'ishure ryawe ni kuvuga uri kurajeba ni wari uzi sayi gutondera ku idrapo ni kuvuga uri kurajeba baraguhana baragukubita undi munyeshuri akwereka n'ubundi ugiye muri toilette ni kuvuga ufise ugonyi ufise ugwangirizi ufise ukuntu utiteguye ufise ukuntu usamaye ko n'undi umuntu mwigisha munyima kubona uko wiyogereza ibirahuri sina amari zukuru umunyeshuri nukuvuga rero nuri kurasobanukirwa ibyurimwo nuramenya kategori nuramenya class nuramenya igihagararo nuramenya igishimo nuramenya kuri umukobwa nuzi kuri umukobwa n'ukuri umugore nuzi kuri umunyeshuri nuko wajije kwiga kuko rundi nuraronka akazi kandi urimetriza ngo ubwire Imana utimakaje igisuzuguro kwa matacho mfise ko makanye igisuzuguro nurimetriza ubundi uri mu buzima bucakaye nuramenya agaciro kawe igihagararo cyawe hari abana b'abakobwa nk'ubu ndaguye nk'akarorero reka nifashishike cyangwa ugasanga ni umugore buriya uri umugore reka nifashisha akaroro k'umugore niko kumvikana nawe ucujanisha n'ibyawe sibyo cyangwa umudandaza reka mfashishe ku mugore buriya ugasanga uri umugore kubera intege nke z'umugabo wawe sibyo kubera intege nke z'umugabo wawe akoza kana ushaka gukora mugabo uzobazwa kubishingiye ku isezerano ryawe n'inshingano yawe nuzobazwa kubishingiye ku mugabo wawe ni n'ubumenabanga bwiwe wowe kubera ubumenabanga bw'umugabo nawe ucumena ibanga nuvuga Imana idida urugo rwose kandi nawe uradidwa kandi kumbe ko yakurenganije wowe abwirizwa guca uhagararira urugo ugahagarara mu nshingano zawe ngo tuwiteka wari umugotsi w'inyabutatu akagozi kamwe karavuyemo tubiri turacari hejuru burya rero urugo iyo rubuze umugabo rukagira umugore rushobora kubaho iyo rubuze umugabo rukagira umugore iyo rubuze umugore rukagira umugabo rushobora kubaho abana ntibakomereke rukabaho mugabo rero benshi twaciye twankirikanye muze muri dadira muzi kwinda wibwira wayiraye ko nimuze muri dadira amakosa dukora gusugara kuyamenya umaze kuzura mutima mwerana ubundi uba wihagararako ukazobona umugore muzima kubera ikosa umugabo yamubwira akababwira ikosa nigeze gukora kandi rishobora kuba ryarabaje umugabo wanje gushika wogira n'imbere y'Imana azavuga ati yamara nawe uri kurambwira ko narenganije Anita andiko ndavuga iby'Imana izovuga yamara nawe uri kurambwira ko narenganije Anita arasuzugwe kandi nukuri ko Imana sinafite nta mutima ndetse n'umwana Jesse ishobora kumusuzugura sinosuzugura umugabo se w'abana banje cyane umugabo nakunda kuraho ndavuze yigeze kuba amaze igihe nzengereza namaze gufata iyindi mwanya ndavuga ni jenzo tunga abana banje nungu urugo rwanjye mugabo nta mugabo mfite naramaze kubifata bumva mbinezerewe nagira amanyanga niyo nosanga indaya ngaho yataco bintwaye mugabo umunsi umwe nkora ikintu kibi cyane icyo kintu nakibabariwe ndiko ndasoma Bibiliya nkabona ingene Dawudi yababajwe no kwakira inkofero kapisho y'umwami Sawuli akayica sigaricuza ko nase kumwica kubera ko nayiciye iyo ndayireka nkabireka ngo bye kumwereka ko ndigihangange iyo nayireka aricuza Imana yaricecekeye mugara mweretse ko takosa yakoze ahubwo ari umutima guca bugufi nanje narababaye gushikaho no makosa yambabarira iryo ntiryarimo yarabimbwira ndiko musaba imbabazi yambwiye ati wewe uvugana togati mbwira ikintu utambabarira ko sinzo urumva ntuzombere namba mwijuru je basinzoburane nawe ahubwo ati jewe nakubabariye byose mugabo haryo usura kubyonga umuntu ugasanga kiguma kigaruka muzokwige kugirane kutabingwati y'abagenzi banyu niko Salomo yanditse ngo ntukabingwati ya mugenzi wawe hari igihe mugenzi wawe kugira nabo ugasanga uri ingwati y'uzotakaza ijuru utakaza ibyishimo ndaje gatoye murazi ikintu cyabaye namubwiye ngo yari yaranzengereje kindi gihe araza ko yazaje kumbyonga burya umuntu ashobora kubyonga atagukubise ahubwo bikaviramo ko nyine ari we wikubita kwari igihe uca uvuga nabi agaca kumumura atarafise gahunda yo kukumumura bwabagabo bakubita abagore sindabasabiye ngo amaboko yanyacike muganahinduke ni kuvuga rero ikintu cyabaye ko umugore n'ikindi kintu umugore n'ikindi kintu murinze mubona Kristo avuga ngo nabakwereye igorogota ni kuvuga ndamubwira ndamuraba ingena suzugwe niko fa nkubise ndabwa nimbe waruzi kuri ibiro byanje byaka ndabwa nitiyo mon deuxième bureau ni iya kandi c'est vrai abo ngiye kubiharwa nasanze ari wa gatanu mu mutima wacu ndabivuga impamvu jangi mubwira ngo deuxième bureau nkivuga ngo deuxième bureau
by'ukuri sinenda mubwiye umuhabara nta nuwo nari mfise nta nuko nari musambanye jewe no ahubwo nari ndamubwiye ko atanunze mbaye kuko aramaze ikiringo c'imyaka 2 ntazi faranga agiye ahubwo azaje kunteranya n'abantu musinyira ngamusinyira nubona nishatse kumbwira ko atabayeho nuba premiere biro ni yikomeye kasi nari mvuze Imana nari mvuze diplome yanje ndabona ko kangutswe nabwa ni jewe utahari diplome yanje yo ntunga ikanungira n'abana purso reka kungwaza umutima w'urubyimbi umutima moro umutima wanje menga bariko barawupo wewe cyakira mu yindi sase mugabo niko arico yakunda niko arico yarashoboye nukuvuga abyakira mu yindi sase byari bibaye twari tuwe mu nziritse bavuga ati wa mugore amaze kungeranya n'undi mugabo kweri abishira mu mutwuko nari mfite ikinokora ngo mve nigikunda kuko ijambo nikindi kintu mugajya wewe yankubise ikofe byavyeje n'ubundi agibuka ndiko ndabivuga byari byoroshye ko ricari hera mugabe ijambo burya n'ubu ngira ngo aracari bukarira cyane amubabaza rero byumve neza yuko ari ubuzima ubamwo ugakora icyo utokoze kubera kutimenya ukavuga icyo ucovuze kubera kutimenya none rero nariko ndamuha akarorero uko umugore ahantu yazimiye agasanga ku idarapo baje kuri idarapo ni umunyeshure yisanze hano kuri primaire hanyuma agaca asanga umwigisha yari nk'umuzimurura agaca abona n'umwigisha yatanguye kwigisha abonye umwigisha yatanguye kwigisha agaca asanga umwigisha agaca yigira muri toilette avuye muri toilette agaca asanga ariko yotse ibiraho ari mu buzima bujebajeje ubuzima bujebajeje rero ubukorera mwamakosa menshi kuko ni handi uvuga urumva nguwa musi sinaye kubaho kw'iryo jambo kuri pfuka ndo umugore w'umuntu ngiri mu maso ayo ngiri mu cyumba cyo navuga mu cyumba cyo nguko niyo yangerera yihani cyacu kungerera mugana nje n'abanikereye hari abantu benshi twiyaho yihani cya yahanigwa kungerera mugana nje n'abamfuye abana banje babaye imfuvyi yababo ko mutabyumva hari ibintu rero tubwiriza kugiramwo ubwenge ubundi ugasanga canke ubayeho ujebajeje niki rero ni kategori urimo kutimetriza iyo utimetriza iyo utisobanukiwe uri ruhande y'umwana uvuga ibyari bikwiye kumva bakuze uri ruhande y'ukuze uvuga iby'abana uri ruhande y'umuntu w'umunyacyubahiro uvuga ng'uwita uvuga nk'ikimawumawu ko barakunda kuvuga ikimawumawu ni kuvuga umuntu atagira umutima basi ni kuvuga ubaye mu buzima budasobanutse ni kuvuga nande wango nawe ngo basango ya nabango ye ugakurikira hose ukagoma wiga volume yaho ugeze volume bagezemo ibyo rero ni bibi ushobora kuba usenga ugahitanwa n'abadasenga bakabara gucomokanya baragiye nuvuga nta stability office umva naje ko nahitanywe n'amaranga mutima ibyo nari nahinganiye nibyo byari bigumye ugeranije nico cyuyo munsi rero nagiye kukibohoka ko maze kubona kayabaye kuri Dawudi n'umwami Sawuli yaramuzengereje ngo agiye kugira gutwikira ibirenge Dawudi bamubwira ati mwice bayo wabo bari kumwe mu ishamba avuga toye mugango acamwereka yuko amubonye amutwara icumu amutwara umukuza amutwara icumu amukata n'impuzu gutya kuko yafutse ibirenge iruhande yibuye Dawudi nawe yinyegeje mu ibuye ni handi Dawudi yavuga mu mazaburi ngo mumva niho hari hasigaye hari inzu imbereye voilà uri mu bihe rero bigoye mugana uri kubyitwaramwo nabi bambone bagirike nico gisigurike ngo wundi munyeshuri yaciye amuzimurura acaje none rero ubwo buzima bugoye urimo ibyo bihe bigoye urimo ibyo bihe bidasobanutse urimo ubwo kuye burimo ntabyo nzi mugabo wumve kuri mu bihe bigoye ariko Imana ikubwiye kubyifashemo nabi kandi yagaragaje kukuzimura kandi ngo wari mu gihe cyawe Yakobo yigeze kwicuza ku mugore we Rakera aravuga ngo hari hasigaye gato ngo tujabuke Efurata mugabo Rakera niyajabuka Efurata yari yamaze kwangana n'Imana ubundi mukristo aravuga ngo abyumvise isobanukirwe uvuga uti Imana icyo nagusezeranye niki ndi umukobwa sinzosamba na sinziba sinzonyura urumogi sinzosaragurika sinzokujyagenya kimwe muri 10 nawe n'abana reka kunanizwa n'igihe ahubwo igihe kibyaza umusaruro mu kuba itegeko rya rudasumbwa amen ubundi mukristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima mama nanguye kukwipfuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana akubeko amina inyuma y'isengesho wasengeye umugabo wanje yambwiye jongo yarose wabona mu nzu huzuye ngo imbeba nyinshi cyane ngo abona n'agatoroshi kamurika kari kure yabimbwiye ejo kuko natashe ndamusanga imuhira
ku rugo yarutaye arazindura mu mutwenzi aza mu gaturuturu umubonye wogira ngo niharara mfasha unsigurire izo ndoto nukuvuga hamaze kuba kavuyo kubuzima kandi kubona ari seruga akaba yaroteye urugo bugimana kiramubwira to ni byuri kurakora ujya witega katihanye Imana ishobora kumugutwara ubimubwira uti mbeba reka ndaguhakara mfatiye kuri Bibiliya ubimubwira ntubige umunwa indato nimbona mweneyo kuko nk'ubu sinca ndamutora nimbona mweneyo ndayimwa abimubwire iyi ni Imana yamubwiye burya Nabali umutima wamuhagaranye kuko yagokeye urugo rwiwe kandi gwagira rupfe gwangara bapfe basanzaye baturigwe kuko iyo bariko ruriko rurashya hari abari guhunga bakagenda nicyo gituma ngo bapfe bangaye baturigwe Mugabe Imana imuha mu mwanya wo kumukosora kwera umugore we yisobanukiwe Abigayeli ariko Nabali akomeza ndandika umutima niyavuga ngo mukamana menje ngo bana banje bagira bapfe n'umugore wanje apfa ako kantu ko kwicuza ugugabwa na mutima mweranda niko gatuma Imana igukorera mu buzima ama ikagutabara n'imbere y'urupfu ni nipfa Imana rayitabaye kandi niva arazengereje Imana mugana bari Imana iramwica ngo kumusugira icendo umutima urahagarara nukuvuga imbeba n'ikintu kibi basi imbeba n'inyatsi ngo horose mu rugo rwe hari inyatsi nyinshi ni bwa buzima garumva ko abyuka umuturuturu arabihishije nagaragaza ko urugo yarutaye abyuka umuturuturu agenda narababwiye nimbara abagabo bindushi n'umugabo avuga ngo kubera mbuzi iconsuma n'umugabo avuga ngo kubera nakunda umugore n'umugabo avuga ngo kubera afise umuhabara muri ibigori nagira amabwira ko umugabo yiyubasha ashobora no gutunga umuhabara akamutunga neza kandi akamutunganiriza urugo akarushirizaho kuguru icubahiro ku rwego rwo hejuru umugabo yiyubasha yatanguye gusambana inyuma niho umugore wabagize kugira igikundiro kandi n'umugore w'ubwenge iyo atanguye gucanamo inyuma niho umugabo wabagenze kugira icubahiro ahubwo abantu mubikora nk'uko mugaca mukinyagurizaho mwubakanye sindiko ndabahafeva muga muri ibigori kuko amarira y'umugore we nawe ufise werengana umugore yisobanukiwe karirarira kubera umugabo ahubwo nubwo abagore icabishe niki niko muramura basopa mu mifuko icabishe niki niko muramura gwana n'abahabara babo icabishe niki nuko murara muri Dodoma genda imbere y'Imana utitora uwo muhungu hani wa wamumaye na mwamuye ko ivyamwa by'abana nibakangwe mu maso kizinjira mu rugo rwanje naramwubashe sinaguhacacumi naramwubashe sinubaka igicaniro ngiye kucubaka yavuye ni 2 bya 3 byasigaye sigaranye n'abana numukosora ukamuzana sawa nubona aje kuduteza umudugararo ugarirembo nakagaruka umuhebera Imana urara nubimubwire no waje uprotocol unezerwa uryoherwa mugabo ataraza ugenda imbere y'Imana uvugisha ukuri Sara ntiyibutse yuko yigeze kugira Aburahamu ngo genda kwagaye agiye imbere y'Imana avuze ati numungarukanira tuzonezerwa nawe azohora asubira byuka zaraza kukumviritsa rega Aburahamu yongeye kuganira n'Imana Sara amaze gupfukama akabwira Imana ati mungarukanira yaheze kwagaye abagore rero ni muti mvugo yanyu gusengeramo byo Petero yaravuze ngo mureke gusongora inzara no gufunga ibitambara gusa ngo mugira n'utundi twuntu dushingiye kukwihangana ngo kugira ngo ingeso nziza zanyu zibareshe no kuvuga iki nk'umugabo nk'uyu umugabo amaze gufata ijoro agataka agenda irindi joro agataha ngo ntakire umugabo seruko no ni mwebwe abagore mubizi kuko umugabo mumurabira ku gitsina mumurabira ku mazu mumurabira ku butunzi murabira ku suka Imana ibibona Imana ninyaninga suka Imana ibibona Imana nibikimubona nk'umugabo ibisigaye mubona nk'inyamaswa iri ngaho yo yivuga ngo nimbwa muzosoma ubuhanuzi bwayiza muzome n'igitabo cy'amategeko iby'umukama yabwiye Musa reka mbaganirire gato yisonze sibyo nukuvuga nta kindi kintu uwo mukenyezi yokora uwo mushinga naye yarose iyo ndoto nagende yisuzume mu mutima wiwe ari kuzana ishano nicyo gituma abonye mu nzu hari imbeba nyinshi ari kuzana ishano mu rugo iryo shano mu rugo rero n'umugore aba yisobanukiwe Imana iri mu kubitako kuko umugabo agenda ijoro agataha ijoro nahindera abana nasengesha abana naganiriza abana nabenya kari ku mutima k'abana iyo umugabo rero abaye ikigoryi avuga ngo nasomye ngo narishemerera ivare ngo nambitse iyo wa mwanya wabima mu busaza bwawe hinga buce kabiri uhure n'impanuka hinga buce kabiri uhure n'ikigwara uzogwara nawe akubwira ati tugushira ibyo kurya ngaho watwimye umwanya natwe tukwimye umwanya uzopfa ubabaye izo ni imbeba hari gara abagore bafuka yazuwa mugabo gaca yigarisha cyakagirana umwana akavuga ati umwana ngo ubaho bahase uwo ni nyina baho bahase nibyo bamuvuga mugabo ugimana nayo yavuga ati reka rero ndaje ndabusozere kuri aka kantu
umugabo amaze guturugwa muri iryo banga ni kuvuga abayagushyira ubotso abashize mwaka gufuri ni wa mugabo ashobora kurakunda yakikangura saa saba ngo ngo nyugarira ngo nyugura ngo nanagize pane ngo y'imodoka uwara yamayiyisha wenyene yamayiyahuye wenyene yamayiteje impanuka yamayiteje ibibazo urumva yamayishana atari kuko ntaba ari we kibari girushane ciwe uwo rero si waba kigenda umubona nk'umugabo waba nangabona nka papa bw'Imana ibimubona nk'iki ndabapfinze kumwica birayorohera rero kumurotesha ngo mu nzu yahabonye imbeba nyinshi n'inyatsi nyinshi yaje mu mumara aravuga ati nono ko yamwunze ubwa mbere uwo tumaze kumenyerana ninafata ngo ndamuvugutira agati ndamutandukanye n'umuryango wiwe nibizokunda kwa ngabura nibizokunda nico gikorwa cy'umumarayi izo ni inyatsi ku butunzi inyatsi ku marangamutima inyatsi mu rukundo inyatsi mu bikinco gituma abonye ngo ni imbeba nyinshi kandi ikintu kibabaje narabwiye umugabo wa mbere nabwiye ni awako kantu ndakabonye n'umugabo yatswe kwiyahura afise inda yapangiye akagenda yaza kudodora kugurirwa n'uwundi mugabo yaciye yicaje bombe ndi ikirofa Gombendi kirofu ni wapanga inzu kumbi iyo nzu n'undi mugabo arayiryamamo abubwira ati uwo mukobwa mubajiye umuntu ayi waramubwira ati none ko ndakubazikira wowe ungabura ibingana gute uminyamakanga none ubaze jewe ko nogumana nawe uragiriye inzu nawe ngaburira inyamukandongora nagaso iyo ni ndayi bimubwiye acagira nguko abona kuroze na ku mugore wiwe nikuvuga umugabo arenga ibigo umugabo adaha umwanya urugo rwiwe aba ari umwasi w'Imana kuko urugo n'urw'Imana n'umugambi w'Imana ndaje gatoyi kuri izo mbeba sibyo izo mbeba zirasigura iki ni inyatsi kandi imbeba zirije kuko mu Bafilisti Imana yabateje imbeba zirabarya kubera isanduku y'umukama ni kuvuga yarenze itegeko ry'umukama indoti rimwo imbeba ni mwene urugo kuko ni serugo ngo byarose umugabo iyo birata umugore byakorana n'amarangamutima nukuvuga iki ni igihano cy'Imana kigiye kukubako kandi kizo ugikobotse kukurenga itegeko rya rustasonga ngo ubwira Abafilisti imbeba zibaveko barengeye abapfumu babo bongera kuja ku bandi ngo barababaza ngo babwira ati toringa mwishire ku isanduku y'umukama nimubona iciye mu misozi yo kwa Dani ikagenda irabira ati iyo nka muyinyaga umwana mwumvirize muyinyaga umwana nimubona igiye kwabira iduga mu misozi yo kwa Badani hariya kwa sekuru wa Samusoni sibyo Samusoni umuhungu wa Manowa ati cyo muzokora nigiki muzoce mumenya ko ari Imana rudasumbwa yabagize ne yabahanye none rero ubwira umugabo wawe utiyeba umuhabara wawe uyeba akaboregwe kwawe uyeba ubusambanyi bwawe ucuza wicare mu bana nubona udasuye kurota izo ndoto ukabona nta mpanuka usuye kugira nta mikoje usuye kugira ukabona uratekanye tuzomenye ko ari Imana yaraguhanye kandi nabyirengagiza y'Abafilisti babyirengagiza muzikiguzi byabatwaye ngo baciye bababwira ati genda kandi mwakire ibintu by'inzahabu mubumbi bibumbano mubagira inzahabu zitanu zimeze nk'imbeba urumva isanga n'ubwo mukama yongera kujya kwinzahabu muke murungikana niyo murungikane n'inka mwambuye umwana byabanyaze ubutunzi n'ubu hari ikiguzi ategereza guheba yatwaye hanze kugira ngaze Imana yongere kuyagwa yongere kuvugirwa muri uwo muryango wanyu Imana yonyine amahoro ibanezereze ibashimisha mwabagabo mwabagore nuko kurenga ibigo mu bureka umubiri nukurya uri umugore ngo nuko mugenza watagutunganirije uzogira uti yamara mubiri hari ubundi munsi nzobazwa ibyo nagukoresheje kubwiyo mpamvu ushimye kwihangana ni wumva ugusaranya ukumva ni Imana yawe ko uguma wabigwa bwira Imana uti ntunganirize undenganure kuko Imana irabatunganiza kandi kabarenganura ibintu byose muri ko murakora n'amanyanga muzogwa mwifira umuvumo wa Yezebeli wa Akabu murawufisa abagabo n'abagore murenga ibigo Imana ibabohora Imana ibababarira uwo muvumo ndawase mu gihugu canje c'amavukiro Montpellier bohora wirebo ndawase muri Ecclesia ndawase muri Pentecost ndawase muri Anglikani ndawase mu Bakristo ndawase no muri mwebwe mwabapagani mwe ndawase kuko ni mwebwe muri community inyatsi n'ubukene Imana iduhana umugisha twese n'izina rya Yesu Kristo amen.